Nshuti bakunzi mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Tariki ya 25 Mata 2026 ubwo twababwiraga inkuru y'igicumbi umugabo yakomerekejwe igitsina n'indaya nyuma yo kubura ubwishyu. Gusa kuri uyu munsi tariki ya 27 Mata nyuma y'iminsi ibiri tubabwiye iyo nkuru, ubu noneho umugabo w'ingoma yishwe n'indaya imuziza kwishyura amafaranga make. Ikibazo cy'indaya murumva ko gikomeje gufata indi ntera. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 45 wo mu murenge wa Kazo mu karere ka Ngoma yishwe n'umukobwa w'imyaka 25 usanzwe ukora uburaya nyuma yo gusambana akamwishyura amafaranga 500, nyamara bari bumvikanye agera ku cyatanu. Byabaye mu ijoro rishyira kuri uyu wa mbere tariki ya 27 Mata 2026 mu mudugudu wa Kagusa mu kagari ka Kagarama mu murenge wa Kazo mu karere ka Ngoma. Bamwe mu baturage bo muri aka gace babwiye ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru ko uwo mugabo yaraye atahanye n'uwo mukobwa w'indaya, bukeye basanga yapfuye. Uwo mukobwa ngo yiyemereye ko ari we wamwishe nyuma y'uko bumvikanye ko ari buryamane akamwishyura 500. Uwo mugabo aho kugira ngo yishyure 500 ahubwo akishyura 500, bituma barwana maze aza gupfa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kazo Kanzayire Console yabwiye ikinyamakuru Igihe ko bafatanyije n'inzego z'umutekano maze bakaba bataye muri yombi uwo mukobwa ukekwaho kwica uwo mugabo, kandi ko nawe ubwe yiyemera ko yamwishe. Ati uwo mugabo yagiye gusambana ahantu ku ndaya yicuruza izwi, abisoje amwishyura amafaranga make ugereranyije nayo bavuganye. Yatubwiye ko bari bavuganye 500, arangije amwishyura 500. Uwo mugore yarakaye bahita batangira kurwana nawe, ntazi uko byagenze agwa hasi kandi yari yanyoye inzoga ahita apfa. Gitifu Kanzayire yakomeje avuga ko umurambo wa nyakwigendera wajyanywe na RIB ku bitaro kugira ngo ukorerwe isuzumwa mbere y'uko ushyingurwa. Uwo mukobwa usanzwe ukora uburaya nawe yamaze gutabwa muri yombi, aho yajyanywe gufungirwa kuri sitasiyo ya RIB ya Kibungo. Ibindi bikomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye nuko DC Clement yatakambiye urukiko asaba kurekurwa by'agateganyo. Umunyamakuru uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga Niyigaba Clement uzwi nka DC Clement yasabye imbabazi mu rukiko ku byaha aregwa birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko no gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi mu nzego za leta. Atakambira urukiko arusaba kurekurwa by'agateganyo. Mu rubanza yaburanye ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo rwabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 27 Mata 2026 rukabera ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo nyuma y'uko rwari rwasubitswe tariki ya 20 Mata 2026 bitewe n'uko abunganira DC Clement bari bagaragaje ko batiteguye kuburana. Nshuti bakunzi mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye, inkuru ni niyo idushyize ku musozo w'ibyari biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Mukomeze gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tuba twagiye tubategurira. Tubifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.